tarik pada pasal azan Riau nak kalian jongka senjuk kirang Bashnong Riau District hadin bagi liok mania kelu ya Chief Minister jongka Jelam Raya bisa kontrak sama kidon kartu ini kimat kibangila wara nak kementa ka kia kasion jongka dong kathal Riau District ki berkowe kamat ka penengkong ka bagi liok mania keren kalau halo tentu ka bagi keren yang itu komiti jongka senjuk harbi bekerja tunggu jongka sorka nak bentaban hot tender no yang kini kinong supply kitiar hakaba menteri yang kenika skim job card dan yang MGNRJS jadi kapan nak kalian kini gila ada pania rai hak isti komiti jongka sejuk ini nolong ba yang mentahi kide ban pendek pensa bolong hakaba vendor dan yang supply kitiar behi ban long baladep ya kaban recommend dan ban approve daka village implement council jongka tugas nong dihadin ke jongka keren nak kalian Chief Minister ula kular bagi singkia ke makani bat kumpulong mata ula ai ke asyiran ba yaki vendor hi kinne sa kumba julong persikata te kapaat pat ka bana kalian jongka senjuk kirang basnong ni lara Ahmad Chief Minister kede hakabide makani ka jiktuko jongka ni ka jal jiban mission bagi pun kisnong Riau District hoi ki pipe connection kila poi tikidon kisnong ki ba amla suban penkot nomor ba ka bangi jual mesra kadi ka ba nak platform ngi pam nyo yeng prayeng nanti ko belum mata nak bangi 8 poi sama lagi tiwing kemut itu kamla supan cover ya ki tiwing tiga ka ba kalian jungi nyelabu ke jengkerpat cha usiam jongka Jelam Raya kalong ba nak kalian jongka PhD department kin pak biang umno ban penmang lani ban wat ikisus ki betmai nak menta ban penbit pendiang ban poi tikena si diplom yeng ki ba nak kalian jongka PhD department kalau dapat menteri harap dia pakai jal jiban mission Riau District kamat kapalai kalau mahadin mana kalian jong kesenjuk ngiliok ya kejengkut kejengnam jong kini ki nongri jingri kum kisiar kisnyang berkibi-kibi harap dia pakai jeng habdor jong kisiar berkisnyang nakadau jong kejengwan telep jong kini ki mar ki menasabah kamtam ka dos nyang bat ka dosiar sekei ba kalian jungi gila dia bu ka jingkerpa cu siam kalong ba simkialem harap dia kini kenang bagi lokal jungi kinom yak mar kumpulong mata nandu bawan tu kini kisnyang berkisiar nasabah usnyang lokal jungi ubabiang ubalait nak dawai ke desin kemut ba ulah habdo uswa usnyang bukidi arpo hujan menta sipo hujan ru kitu kinong ondo kitita tak kadang nomor kadawi kalong pakai jingwan tu jong kini kisnyang berkisiar kepada ba tak biar bukan niru nak kalian jong Chief Minister ula sim ya ka assuran ula ai ka assuran ba ngin pej benia ak dia kene ba aku juga pon kalian juga sunjuk ngi ba nak kalian jong ka veterinary department ngi ba kandan kata ka proper checking lene ki jing check apa biang ini ki sian kisnyang ke wana sabah tege ka ba nak kalian sunjuk dilabu ke jing kerpa di usiam kalau ba kin kerpa di ka terapi negeri ba kin eksamin ba itu kisnyang ki wana sabah celak nang ba akan bu ya ke jing ngan akan di pokok ka kya jong kinong song snong ki badon na Riau District ban akan jelahi berkowe tegawi pat ka ba nak kalian jungi ngiladep ya kabanya keren sya usiam hak bidai pakai nika jingtut plat jong boarding elektrik nak kalian jong usiam uang bayar mentangi hak desa nomor ba jingtut di jong boarding elektrik kadau kolong ba kiduna plat kini di stop station haki sinong ditau jungi te kumolong Riau District ni kan kam sipun ki stop station nama kowe ke stop station sekawai ke stop station kita 4 kilometer ke jingan te kumut ulainan ula suban perbiang ya kabi bagani nak kalian jong sorkan nak kalian Chief Minister ula ai ka assuran ba agar state government kan sipkya de bene kenang ba nginom matsu ya kan ni ka jing liplat khakha apo ka Riau District nomor kumbang itip pa Riau District kade ba ngidon yang perkataan tu akaba ke babun ka jing pendi bol elektrik kade nak kerja Riau ke jingi remengi pat nilong kum kilang kenya lagi victim ski ba mat Ahmad ni ke jingdu jong ka boarding elektrik kita gidi kimat ki ba nak kalian jong sunjuk ilawan ra Ahmad jong Chief Minister bulan borong pat kalian jungi ya ai kublai ya i deputy CM ru i madu preston i bulan rekat ngi ke sini nang tahu minister nak tinang Riau District i ba sotun i bala plak jong kapor ke jungi banyak senar bangi ba kunjuru ya ki rang basnong ki lawan na Riau District kumba lai phom mutam di kadon ru kajing penbek jungi ba akan riu tarik jong panai me kadon ke General Council hakabana kalian jogi minister nang ni nampak unwan chief dia si Chief Minister Brom jong jela ba kadon sama akan dikesni kalian jungi sara susu ye kimat kibede nak mentakabin kabiang jong kathem Riau District akan dikadil tarik jong panai me